Yenda. Mpenkoni. Mpenkoni. Yakwera utamuha umudu nokora ekikire wanywa mpenkoni. Wanywa mpenkoni nushumura kushemererwa ohuriro bunuzi na nobusinge. Noenda kuchamuka mpenkoni. Igenda. Yakintu cyo kunywa cyonka. Mpenkoni ne kwamani uhindiko mushisha nyishija. Mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje. Teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe. Sinza kutambura. Ngashimye de kumpenkoni. Ukakasi. Kwata. Nawe nywako. Tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga. Iwo mushubuzi terasi muzitezi. Mpenkoni. Wakinkorire. Echuru kurataho aha tayari wese. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tukusima muhandi w'iguru neza tukusima Allah subhanahu ja'ala wa ala iwe rukira byona rugaba tugabirira enkuratima y'emitima yitu uko tugabirira entambura yeshagama yitu magara ombicweka byona ebyo mubiri bitwine utugabirira injingo zikabasa kwehenda tukabasa kutambura ahubwo namani gawe mukama kandi ukusima kwawe no kwenda kwawe n'imbabazi zawe tukusima tutine mugarukiro iwe wenu watuyiho mukiro ukatuyiho muke kiro ekintu kitwaturimu ekiro wakatano twabyama kunka bamwe barabirayo kandi wabasa tugabirira omwiso twabasaga ko muryaba bari kwisa tukusima iwe wena owabasa tuhereza ekiconco ekyo mpoho ekyo mwisyo ekiri kukire biconco bindi byona abo kuba nabi sallallahu alaihi wasallam nagamba ngo ogwe wena yine kiconco cyo mwisyo hayine n'ikiconco cyo busiramu wakafa biha mina ni'ima wene biconco ibyo bibiri nubwe bindi byona byakubasa kurema abweki abo kujya ngo ikiconco cy'amagara niho kandi bindi byona biri kutandikira ntukusimiwe Allah subhanahu wa ta'ala ukwatirira abantu bita bari mu ngendo bari mu mihanda bari mu mabasa bari mu motoka bari mu nci bona bari harugendo bari kutamburana ngo n'abakutambuze bigere nibo cyaba kwatirire kureba ngo wabakumaza butandukanye tukushaba ngo base kuba kuma ubase batambuzaje babase kuika bari kuza nugaruka umakaga babase garuka yoje urakatanu urumpaha abamwe baza kubani baza kusara umizi giteye miringo mukama ntukushaba ntukushengereza ngo abo bona barabeni baza kusara baza kuramya basa bakwatero base bakumu base kubincingi yabo aha za butandu zono base kubarinda iwe mukama ubasa kudusasira barwiro kabasa kubakiza no buzante amma yujibu almudtalla idha daa wa yakshifu su'a wa yaj'aluhum khurafa al-ard illahuma Allah noho gwempahari kubasa kubyambisho berwa akabasa kutambira ababa baruyire wa yakshifu su'a na naba bakuba baruyire bari yombitanda barembere akabasa kubatambira nohori kubasa kubarinda nohori kubasa kubatambira nohori kubasa kubakiza akabagaruriza biconco by'amagara illahuma Allah inari kubasa akora ico mpatari Allah niwe nitukumanya mukama mazima nitugaruka mu twikiriza umbifuba byitu omitima yitu omungu bwitu ngo niwe wenkori kubasa akore ico tine ndije ari kubasa akora ayi mukama nitukushaba nitweshengereza ngo kandi ubase kurinda abo bona abaryombi home abaryo mu manja abaryo mu koti abine bizibo makota go barimo abine mishanga abine bizibo base kubasasira babase kutunga amagara babase kubatambira babase kuterera mukama niwe kumanya niwe muramuzi ubukikecha higuru tine muramuzi ndijo wena ariko basa kukira kutaho abamubine mishango yibatariyo imbaje zibatarakozire abandi n'amazima nibo babikoze konkane turondo kusasira kwawe no kwetera mu bifuba ngo babona babasa kwesasiza mukama basa kutaho umushonga zabo kandi basa kubamarira rizo baro akatanu nitwenda kuganira nitwenda kureba nitabaruse mwena ababase kuruga umukisibo n'ababase kuruga umubyebi umundware zimube muri muri mutandika kandi tusimana nabo bona batangije sitati nkerizo baro akatanu abamwe sheka noshaba muri rizo bahise kisibe cya katanu cya sitati kandi oshanda ngo abamwe bari muri bamara abatandicoro wa mukaga
ubweri izuba n'ubushani baba bahindiriye mwenu nababo mpaba arimo abaherize nitubatabaruse nitubebaza ukubasa kutambuza justati nkaburijo nyenda kutandikira hampandi mwine Karuza Imam Yahya Masiko mutayi wanje nyine mu Sheikh Muhammad Kakoza ugu ni County Sheikh kandi anangwa akira kurebekira imirimo myinji yo busiramu muri Mbarara nahade nahiru ya Mbarara abinji ni mu murebaga akiraga akore imirimo irengere na nidari ryariho akora nka nyinshira kumweta deputy kazi nangwa abinji niko kuba kumumanya kuba deputy kazi no Mbarara tukumumanya bamwe mwenu niwo tukira kureba imirimo yo busiramu tukira niwo twinira izuba nitwenda abase kutu kandi tukatumwe no mu kisibo akahereraho mu kisibo twagaya twehanangisiza munonga nangwa bikabiriye biro aho turi muri 2010 bye kisibo nibwo butwamuheruka hampaha mwene twenda ngwerizo bw'ikisibo cyahwa ubucyahwire nikiha ekiri kurataho omunama gwitu ningashi topiki tuyerizoba nitwenda niki ekiri kurataho bwa nyuma y'ikisibo nitukurasa hoki sheka yanjura abantu bari kutureba baso twakoraho yanjure niwoha then tutandikira inshallah. Amazina ndi Sheikh Muhammad Kakoza, County Sheikh wa Mbarara City North. Ni mbaramusya n'ekiramusyo kirungi okuruga wa Allah subhanahu wa ta'ala eshiya tutumire entuma yito Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama baruwe ngo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam. Kandi ngaruka nsima na management ya TVG erukutwereza keire tukija kugira bitwahajanaho n'abantu mwe n'abari kubantu batureba ngo nayo ye bari munonga ruhanga Allah subhanahu wa ta'ala abahereze kandi abaramaze tugume tukerene imwe obutwire bona amin amin. Then twenda eksibo yidoka gisarrankahi idi nkajisarra amuziti gwarwe bikona nguru kwetu masjid afakal mustakbar niho nasharire idi n'abantu nyamwinja basalira. Okay. So twenda kumanya nanka bwanyuma Qur'an katandikira kutuja nti bana billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hati ninyenda tutera akagamba kwa kagambo ka la'allakum tattaqun abantu bitu abantu yunkasarira old Kampala nganyine permanent secretary PS wa finance planning and economic development yihanga ya tutera mutoki mu ihanga ahubize ni batamburira oku budget yo mwaka gurira 2025 2026 manya 2026 ya twereka kandi hati projection yiturimo nituzamu ya 2026 2027 omuburi kwa mushanju so ya twereka nibiha kandi ya terane n'imihanda yiba kuteka tekera mu center okutunga hati nyenda nkiwe nka County Sheikh abantu bita bari muri batureba bari yahera hampaha atayari West TV maya twine habantu nyamwinji abari ku abine bari kwega bine abegira he binte bimwe nangwa bakwata busalamu bakabuteka mu mbere zabe za burijo kushanga ngo nitweshujo tukora self evaluation so nitwenda utere mutoki mu gihejo aya sofa turi tuta ekigendere gwecho tukishirize turi tutaninyendo buri ho watandikiraho nice Allah yabinayenda kandi abasilamu nikihe cyo uri kubereka kugira ngo babase kumanya yaba batungirecho. Naam alhamdulillah amin thumma salatu wassalamu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kambaze kusima Allahu tabaraka wa taala ogwe obanjire nkurati mazemi yusiyo yito mukono gukisirisa tukaba tukiruho icyo ne cyamana munonga akatura maza buryo umwe umbaramazi we obwayine na shemi akaye yayine okusiba nukwija buri mwaka nukubaho buri mwaka ukwezi kwa Ramadhani no kwezi kwa mwenda akarinda y'obusiramu okukwezi nukweta shahr Ramadan ngukwezi kwa Ramadhani ukwezi okwe numo ekitabo Qur'ani omucyashumire kandi na munonga hijahaba mu mushororongo o mushure ryo neshura ya kabiri umushororongo gwigana 83
gurukuja ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba 'alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ruhanga akaba nasimura abikiriza habuko akana abita arikugira ngo yeyimwe kakuba na kakoza ya wejo nashi katubireke ibintu kakuja yeyimwe abikiriza okusiba kwabahandikwaho kwabaragirwa cyabe kiragero nkabo ababandizeho okucyabaragirwe bakasiba rero ni imwe okusiba kwabaragirwa kimanyisa kingo kusiba Ruhanga takarebere ikintu kibi akacitujema habo kuba kusiba umuntu abenje bakira kugira ngo kuba kusibe njara ngo bagera arisaze umunda konka Ruhanga kandi bwe takaturetse ikintu cyo kuturwaza habo ko kusiba kwe umukubanza kimwe n'ikintu kiri kutambira indwara umubiri. Okusiba nikutambira indwara zo mubiri kandi nezo moyo abo kugira ngo umuntu nokere indwara nyingi abo kuba kira kugira ngo uko kwezi no kwezi kwa gym Ruhanga akarunda yo kwezi kwa gym kuko kora abantu bakuze mu gym bakakora aerobics bakakora exercise bakirukanga za rudo akabakuruka imigoye bakavuga igare hazi ngo bagere okushara ebishaju bose ebishaju umubiri yabo nicyo kushangira ngo umuntu kubosibere no shanga ngo yakendeza nebifumuka by'umwe kugwempari yari kujwara kibase ngo emigasheri yo mukusiba nemigasho mingi munongo Ruhanga cyakacitereza nke cyemba abo kuba nikitambire ndwara nyinje ezombere rero hakuya nagamba atyo ngo yeyimwe okusiba kabahandikwaho kabaragira kababandizeho ngo nimwe musibe mubone kandi kwija kutina mukamaranga ubundi mukayisha kubona kutina mukamaranga wawe icyo Ruhanga kuyacu turagire kimanyisa ngo kusiba kurumwe bintu bingi hati kwire konka bukweire emirimo negumaho erinka okwebireri konka kiri kutanamu nempera nashi intashurano enshashura niyo hindukire hati abo kuba mu hadithi narisho mu bigambo ya Mukama Ruhanga ibyagambere akagira ngo okusiba ngo omuntu umukisibo narisho obutuyiro bwona omuntu kakora umurimo gumwe atungamo intashurano nashi ebirungi 10 kandi hati umukusiba nigwija gutemba narishe bakwita graph nije temba nashe amadara nigije gatemba ahiguru umuntu ashura yo tashura Ruhanga yari kuhereza warwo magarageze erugahari 10 ka rushanjo ati mayisangu umbwiro bobona abantu tukora ubwiro umukero umukasheshe kimashanga hati icyo tshwireho kijagumaho obutwi no butwire Ruhanga umushororo ngo gucyana amanyisa hati umukwezi ikisibo cyaheza kwija na hija habaho ubwikiriza butemba ubwikiriza babwinji alimani yazid nam hamwe na watakwa hamwe no kutina Mukama Ruhanga nakwe kuba kwinji hati ubwo mushororo ngo tujja tugurondamu Ruhanga kwiyagize ya ayuhadadina amanu nicyo imani nubo obikiriza nikirugo ubwikiriza nikikwatana na nabikiriza hati ubwikiriza obwe nibwija bweyongera babwinji hati Ruhanga ncyabe naine hati nicyo mbiri ningezaho kushoborera abantu banje abimbire nshabisa mbagira ngo imani ngo okusiba ko rukwija ntukuronda mu ebintu bibiri turonda mu okucharginga arisho tucharginga ko kucharginga esimu na no kukita airtime hati imani no kutaho airtime asimu yawe kandi takwa la'allakum tatakuna obun mukija abantu kutina Mukama Ruhanga kandi turonda muri takwa nugo mashanyarazi kutamu umusoketi simu yitu twagita abacaja tujito mashanyarazi hata mashanyarazi ebintu bibiri nibukorangana na airtime yero kubotira simu hati kimayisangu noba wa loadinga simu narisho wapacharaho airtime nyingi
eriza kwisi yo muri Ramadhan erija kandi n'amashanyarazi simasanga na wata amashanyarazi mingi munonga esimu yijura agaruka isi yo muri Ramadhan erija hati chimayisango agamashanyarazi go kutiro nemirimo na nebirunge byo kubotireho emirimo yo kubokozere ruhanga ibirunge noba wata ahara account yawe abo kuba ruhanga kwihangira umuntu akamwigurira account iyo ari kubika nko kubika sente umusako umbanka nankahi myanya tuma tubikayo no hati mayisango tuguma tuongerayo tukubika hati mayisebyo kubobikira mu kwezi kwa Ramadhani ni bingi munonga konkati barungi no shanga abantu hagiri haba hekizibu ndikiha hati umuntu airtime yakuba atirasi muye no shanga agiterizo barumwe yonka narishi yakwa icyo nerugaho umuringo kugihaho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatugira idha dakhala Ramadhan futat abwaba as-samaa wa ghulqat abwaba jahannam wa silsila shayatin umukugambo kwa akatugira ngo okwezi kwa Ramadhan kwaheza kwija nashwabaho ngo ruhanga igura hemiryango yiguru yona gigura yone baburiyo businge bwonka kandi kaheza kugiguraho akinge miryango yo murro chimayisango ibyo no kukingera Satani abo kwa Satani ahanse na jahenda ajarangu Satani na banywana bayo nabijukuru bayo nabatabana bayo bona bimukagubayo nibabakomerwe nibako Satani nekoma so bibe bikomerwe hati bibe komerwe ahajibijegere riwaya inarishenga abaliziangu Jibril alayhi salam kamarangani yari kutuma ekije kajikwate kajikoma nebije kajitoma yanje hati gumuko kwezi kuone ryokwe etino wari kurebaho hati cheza hati rero mbwenu okwezi kwaheza kwa hati ebona kurikura konko mungambe ndije idha dakhala Ramadan idha jaa Ramadan futihat abwab aljanna mukande ngamizi ngo Ramadhan keri kwija emiryango yejana nashi emiryango yiguru iguru yitukwiza kuza mutwarwa magarage jinsi eyigurwa kandi rukwengambe rukwerukayo egirango ne igurwa ho emiryango yo kusasira okusasira no yeru kwigura hati mayisangu shayingu izoba Ramadhan keri kwija Satani yahiza komwa ncyo kurebera abantu bona nibija ori anko obusinzi orukusinda esindo agerera jangu hati buzima nacucuka kanjire ki n'umwezi go kwetisa nacucuka kanze byona bkwasa hansi aja kugira ki kusiba no birori maraya ari umukazi go mukashengeke narisho ija bakumushangamo abasigazi bajangwa abajanga hati okwezi kwa Ramadhani mutakagaruko wanje mube mundeke nsibe hati abano baba murigireho nabona abamwe bahereza nempi hangu banoryaho okwezi kwa Ramadhani kurahwe hati bije begaruka mukande kitakire hati uko n'ukwezi kucucuka Ramadhan buri muntu wena wabura muringo wena naija ageraki ajya kansibo kwezi kwa Ramadhan hati ncyo kureba ngo Satani ejo nebe komerwe nabagenzi bayibona konkizo barya idi nyencha kari kushechere idi niyo nicyo cyero cya idi umwabazyo twantu sara salati magharibi nyencha kari kushechere idi ecyo nkiba cyabaye cyero cya shawali cyuko izo bari kubanza mu shawali bukushechere idi ecyo cyo kubanza hati yaho Satani nebere kuyirwa hanjije neba yarugaho derunke bitongore ebya government ebikuchondoza amasimu ebikurikiza kamasimu bw'abantu ambwire nkobwe baza kuchondoza kamasimu bakahurire bikubaberuho nibabere binje munonga nubasakura halo mbire nikumisinga abasimu kwezi kona tinkurebere mbwenu hati yindi nogiriro wanje oshanguriya najahambwe n'umunyabo mbwenu hati tindishe abo kuba mbwenu tino kunda agereki okundishe oshanga pana tikubasika nkutegerize niza kutekera inde nguko manyabiha hati oshango omushango musheje agayaza kubiha family ye hati nyabuno manya niza kushabira ntunga munyine y'umunywana wanje no kuza kurira idi narishishaka nashinka hinkokwe hati oshango omukonka idi abantu baryo nibejo mukayawe barano nibeja banywani ba nibeja abantu bona babona mingo mijo mukayawe konki wogira ngo noza kurira ide handi abamwe baruhonkabo ushango mudabe kaye ngo yazo idi naza kugirira handi konkobwe kandi kayawe ni bane kwetengera kimwe munonga bako abantu idi
nizo bariyo kurya no kunywa ndi kushemerwa abakukinga imiryango abakushanga umwirembo hata kwigurwa ukashanga umuryango haguma hakingira haki izo bene higurwa gate nizigurwa abantu bono rukwija na ayine kuba narye byo kurya hamwe no kunywa taru kushobora ngumanya wedini nankama ibi nemico mberuko okushanga ine kecho nabayine kibisango cyangwa no kusiba no usha nabatasi yine munywani wanje anteresi muyanje atayiditi mwesiri hadi ngira ndiwe kandi tsibukotana so tushemere kubane twigura bakije yindi mbwenu reka tushigambira habu muri umwe be nakimanya yide nkuru hatima yasigara yide nkuru nakanwa rata kwesira abo kuba idi toka itensi yono kajezaho kandi tubugenyi ngunoza kwereza kandi ngunaka ije niza kwinjira amahara wanje narishe mutabano wanje yidi no nizo bari kushemera buri umwe na buri umwe ko kwari kwija taru tibeta muntu sumwe ntweteka yide nkuru yona iwe nyabosebo yabo munywani wanje yabo ryoha yuko kumanya ngo Muhammad ariyo bwe hati iwe ija nuguzo weye bas oba yakweto batiyakweto bas no kikanoria no mbere ayi no kutamburira ahabwire kumanya bas yide na mununga yide nkuru abo kuba yone yokushara ne yokora biha ejiyo yahwiri nukwe ukwe hati nyenzire ntitumanye bwanyima ya Ramadan niki ekitushemerire kubane tukurasa bwo kwa Ramadan yahwiri so hati niki ekitushemerire kubane tukora itwe nkabantu hati itushemere kubantu tukora ecyo kubandiza kimwe Ramadan no kuyahwire ko kunanimba gamba no kwerinda stani ukutiha ahamuramwa ekapiha akucucuka kwitu okuwete isakwitu byone bitwetisize nakibyone ekije katusisira eyatayimu yito inani ngambaho umuntu ukashanga wagitera izo rumori yonka yahwaho kandi watandika kubipinga ngo aro nterra eyatayimu ampaho abipika cyuru ngo nterra tinyina ahundi tinyine sibu yaza kwaho muru kunwe okize abamwe kahwa yidi kahwaho ekawera uti bwabo bakabivize ejo yahwa hwizo barumwe abo arudakoro ayiduro yindi bambaye kuba mwesere ngo babuze kumusharire nkoko mwanya bambaye ngo baza kumutwara kucyakara bioneka kwaho hati ajyaho tayine hona murro hati nata hone birara tayine yatayimu byona bukako abutayi wajere kutureba ngenda kusima abantu bitu abantu bitu ba Bunyoro abantu bitu ba Toro alhamdulillah abari tukuratira n'abandi bari mu diaspora ni bo bari tukuratira babene mu complaining alhamdulillah erizona basa kubijukaho tubasima abana bakuturebera Saudi abari yo kwempa kunga kandi intaro nazo zabakari mukuratire Netanyahu aha tayari mboyo nuni wari gamba ryebyo kunka ni ntekateka muri alhamdulillah abantu bitu ba nankaba South Africa ni manyaba sara bari South Africa alhamdulillah tubasima abadi tukuratera abatakuruga program ejimpa ya dawa tayari West TV abogwa ni wo kubasa kushanga ibintu nkebi nyanda kusima ba district mwena abakozi rumurimo gwamani regional kazi alhamdulillah tayari akatushomesa tukatumwinaha mpaha tukabasa kushoma mwena bizeni makuratera program ezimpani tubasima nakukira mununga ba district kaza bakozire murimo gw'amana mu kisibe cipaha bakabasa kubaho program z'obusiramu ka Sheikh Abdul Hakim kuruga Fort Petro utubabire twine na tayari tukusibuka nawe alhamdulillah abantu bitu ba nankaka nungu district kazi mpabuka tumusime imirimo yari ikora abantu bitu ba Rukunjiri Kayore alhamdulillah Abdul Malik nawe tumusima district kazi ogwempaho bakozire bikintu cyamani omukisibo kandi nabakuru b'amatware ababeni bashakira abantu nkabita bacitwe alhamdulillah base kushakira abantu mu kisibo babasa kusiburukira mu zigiti ho paka kisibo cyuwire alhamdulillah tubasima abantu bari ikorero busiramu na hawa muri mbarara bakuru b'amatware tubasima bakugeza kushomesa abantu no kumakuma abantu mizigita abantu bamukama abantu tibashashura abo akiri tubasima tayari West Team abantu abinji tibakorera mishara babantu ni bakorokusi mwachonka bamwe tibakushashurwa
konka nabo n'abantu abino ku nibaruga family zabo barengaho batekateka family z'abandi batekateka ribaha mbwenu tasimu munyankora jangwe tasimi buriye uwajiha utasimi abantu nkabo mpaho mazima ruhanga tinkumanya bana basa kuhereza bakoze umurimo gw'amani mununga mukisibe cimpaha abantu bitu ba Kisoro alhamdulillah bazirusha Juma nabandi na district witu ari mwesije alhamdulillah ntusima imirimo yuri munokora namashomero nabi development sezori munokora kandi ntuzireba alhamdulillah we bare kwatanisa na government okubasa kugira ngo mubase kujya kimwe akora muri Kisoro nyene kusima district ashanjirwe ariya kintu kitu cya cyafora itaka ryitu rya cyafore ryo mpaho alhamdulillah ntusima district kandi ruhanga ko ngiro bahangazi ibintu byuri munokora muri intungamo abo kuba mazima kandi mwe abantu bari muri cyafora kwanura ngwitakana ry'abasilamu urigera muki ubwo cyute kurugamo namwe ntwinina nerinda aho muri imbarara aha nangeje kashenyi takariya kashenyi abantu bari aho bakazoma taka bamwe baguzane barya nibiba kunkari kukimanya ngo iritakana ry'ubusiramu wana uri umusilamu ni muri igaruko kibi by'ubusiramu wana mazima tukureba ngo nimujumisa abantu nimuretera abantu babakubi mwenu ka district kazi wita umurungi Abdallah Mukwaya yayemerera akagira ati mwena bari mwitaka ry'ubusiramu muri kashenyi mwena muri rugemu egishaha ngubwe yabakubi abantu nimukunda ko kunanka nyongera nti abintu by'amataka abintu na bushenyi shenda aho mpari basaje barabaho mpawa aho no bari hitaka ry'ubusiramu rihangu none washing be mwenu amataka ngo nitugamanya abantu mwe abantu nibagamanya mwenu nago busiramu agamataka gine nebyapa ngaryo byapa by'abajungu bakatuhereza nkazaho kampanga ya headquarter Supreme Council Center yide no nasarire nawe ningamana PR unamubuze konka abajungu abasilamu bote barabahire bintu kuza kwitegeza shange ibintu biri yukunke bimwe bikaza muri barangira abasilamu bamwa bari kwita bajajja babo hine nabyo bintu baburize mweno nabyo bintu bikushobera ati tujya ba district kaza alhamdulillah wallahi mukoze ikintu cyamani munonga kashangirwe akozirwe murimo Allahu akbar mwenu nitubasima ba district kazi mwena na nabisinjira akicara bisinjira muri retiringa ni wo district kazi wo kubanza if not Uganda yona no mu western yona ni wo district kazi wo kubanza ku retiringa hatabireho nyombo hatabireho bihata akashaba wowe nyina akashaba ngo bitayaringe wajataje ni wo kubanza alhamdulillah Sheikh Kasim Nsamba Kasim Nsamba ni wo gwe mpo wisinjiro kandi na nori munayija alhamdulillah Allah mutkumire shehudu mukasa ngo kuba no mushomesa murungi munonga akanshomesa P3 no muntu bona bakanshomesa ba district kazi bayidonshomesibwe ba district kazi nyo kushoma kwanje ndabiro mikono ya ba district kazi obwirizo wati nishomesa bwa mufti deputy mufti ati ni wari kunshomesa aha sharia degree ya sharia niwe mwero ndabiro mikono ya ba district kazi hati ya mikono ya mufti deputy mufti ni wari ari umumba ushomesa banje alhamdulillah ndabire umikono yabebembezi konkane tusima abo bona bari korora ubusiramu ninyenda Sheikh tuze aha kintu cha nanka chebiro mukaga muheruye tsibo hina bamwe batakasibire nkabundi kureba he nyuma mu kamera tubakasibire abantu baryaho basitanye hariya nimbareba abamwe tubakasibire biro mukaga tubakabimazireyo abamwe babacabiga yarire kandi nganira na Imam Makumba wisinjiro yangira ati sisibanga ko ebiro mukaga byose bisibanga ko mu ruramu bwange na ye chine tsibo cyo njagara bisiba alhamdulillah ejo ni declaration sebo no kwehayo umuntu nabayindukira alakum tatakune basakube mukwasire nuko ati alhamdulillah agize gwebi byo natokwa bimara ati amashanyarazi na airtime yatirasi muye bikiriho ibyo byatumere mugambisa ninyenda ebiro mukage babantu bari yahera bari muri baturiba nibyo biha kandi byine makuru ki na munongo musiramu ebiro mukage byo bare umutebekanisa programu ebiro mukage byo ntumwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akabagamba ari kugira ngo man sama Ramadan imanan
من صام رمضانا ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر ngo umuntu uri kusiba ukwezi kwa Ramadhani akakweza hukubona kukahwa kwaheza kwa kandi akesha akakurasaho ukusibe biro mukaga 6 ati nchemanyisa 6 waza nko mushwahi no bura 6 nizo mukaga hado umuntu harabo 6 nebiro mukaga tuyugana ntumanya tarehe 6 bino hati no basa kutamburira tarehe 6 nabone kimanyisa biro mukaga hata nabwo kimanyisa ngo umuntu uri kusibe biro mukaga yes ngo akabikurasa ukwezi kwa Ramadhani ukuri kuba kusibirwe ebiro 29 narishi 30 yes hati masangu naba yasiba nabarwa hempera zo kusiba umwaka gwona ko kusiba ebiro mukaga katugarukiremo ni nyenda tayari turi yakushomesa ego oriya wabonye n'abasiramu banje basiye baseramukira hapa na uru nabanywana babakazo binkura ba Flavia banje ba Murumba family ya Murumba rya muri rushere na ba Flavia na kababana nabandi so ebiro mukaga uko kusiba ebiro 30 ngumwezi tusibire ebiro 30 wijo kakora sahebiro mukaga hati byabibira 36 hati niba bita umwaka ekikutuba byabo mwaka omukutandika hana nabagambire ngu emirimo yone iturukora mukama ruhanga natubazisamu 10 kokore ekirungi kimwe omurimo gumwe ruhanga kwamu ebirungi 10 nashaka zatiki 10 nashaka akusima emirundi 10 hasimanyisa nko kubosibire 36 ko kubosibire ebiro 30 wabazamu emirundi 10 ujotunga 300 okay kandi wojo wakwate biro mukaga nabwe ukijuka baza mu 10 ziriya zazinde zinagambira ujo tungankaga wazigita zibabishatu nkaga nibyo biro by'umwaka hadi nugo mwaka mbusiramu abo mbusiramu titwine yo titwine mu 30 na kimwe kandi 28 atwinabe na mwenda na 30 hati nje kutuma twagera ebiro bishatu na nkaga abo kuba abakura ngo bine lip yamanya na ordinary kubanche yongeramu je kiko byo biri gukora bishatu nkaga na bita ebya karende ya Grigori bas hati adumbu siramu ituntu barukweze kwa rebuka nukwine biro binga incho kutuma abantu mwe bajya ngo abasiramu tibagira program yo kumanya izoba ryaburi nyine yo kusiba ngo bakatushobera ababarya nyuma mu kamera babo kureba babindu bambuza yidine yari abamwenti n'urwakana n'ingoro akatana ishite ruba rumwe konka urabajya konkito ntumanya ngo 25 December n'icyo cyukuri uyu nakimanya konka waza kureba ari 25 December waza kureba kwezi ko bara kwezi ko nyine kutukubara nuza kushanga kandi bitarukwatana nuza kushanga 25 ushanga kandi ukwezi nibwo gutandika nigo kuri muri nashikuriyo kurwagati ukurkwaka eje kumanyisa abajungu bakatwiha karenderi abakatwiha kwezi bateka kipapura bakabiro byo kubara nuko kwe hadi twabagumye twarukwezi ko nyine ntwarukwezi nico kushangira na bisora sana niho cyakugirire ugumo wasibe biro 30 bukakwa ukakora sahwe biro 10 no barwa impera zo kusiba umwaka anama ebe biro bigumiro kusiba nibike mukaga konka mukaga konko umuntu nasiba 30 na shabe na mwenda konka ijare mu mukaga abo kugira ngo nabaheze kakweza kusiba agira ngo kambaze ndiye esabi kambaze ndinde mukaci kambaze mbe nindi yamwe esande mwe kundageze ngaruke nsibe ni manya bashamira bari abatakasibira bamanya bari kureba kandi ari kubimanya ari kubitina ari kujya konka kunda gasabyo kurya nkamanyiriza kubanza kisiba hatabitwaririza atagwa bitwarira abo bakatandika ro mukago wahwita atandikiraho ata siba ubwo nawe nabahikire kugira abo bahindire nyumwe bazurwakana abo bahikire ku bantu basire wano abo kutina imani ye cyari inceta kwenda kwata battery amashanyarazi gakere mingi mingi konga natina ngo investment China kastatera ho kachesimu bitakija kumuhwaho atakije atpana tikaje tikansibe eberebi mundu kubukura tanisa kandi hari uri kusiba twino kusiba uko miringo mingi twino kusiba ko rukubanza yawo minsi 9
kandi yaumul khamis na n'urwakana icyo nkibaho utwire bona umwaka gona umburi week kandi hishabaho na yambiri ebiro bikwera ni 13 14 15 buri kwezi hati waza kweshanga buri kwezi no inebire byo kuba no siba hizi nkesande nkibiri kandi buri kwezi konkato kwihirwe yo kwezi ngo abantu no kusiba kona nuko kwa Ramadan hakima isangu ngo orayende kusibe biro bibiri urwakana ukasibiramu ukasiba urwakana usibire cyo rukubanza hamwe no urwakana ukasiba na state no rito kwikirizo mu mutima gwawe utataza kusibe icyo kimwe ukandi kusibiramu bibiri nukusiba rukubanza intention umutima gwawe oyine kujya ngo enia okumarira kwawe kubeko urimo kujya ngo nisiba sitati ngaruka nsibana no rukubanza kwaburisha nicyo kigendero cyo kuba kirimo then no rwakana nabujya ngo nisiba rwakana na sitati icyo kumanyisa ngo abo hati basigazayo utakasibire wena acha basabikora mu week seze zirimo nizije eshatu ahubwo atemwe yaho ati wasibura kubanza urukwisha na orwakana urukwisha ukakora sayinde sabito rukubanza no rwakana na ninde sabite yakasha tukwizuku ni kuba kwawe hati uwe wasigaze esabiti tuzonga ari kusiba nyabura we munyanyazi umwana wanje nashi mukuru wanje nashi murumuna wanje uri kusiba ni kwanajya ngo ibe biro bigumire no bibasa kugira ngo kantegereze ndije kusiba kandi twaza kubisiba nabwe kagaruka inyuma kace twaza kusiba ibe biro waba ugizire kizibu ukarwara harunko umuntu wasa kurwara na shari ya rugendo rwamani akajya abo ko barahanga kikereza abantu kurya abo wa inkuntu marida aw ala safar fa iddat min ayamin ukhra ngo umuntu orweyiri na shari ya rugendo rwamani urugendo rukukati emigendo zikahindukamo abo kubengeno samo mbasi urebishaka bikurabaho wayaza amasaje bikurabaho imitene kurabaho uza Kampala ndakika mukandi ugaruka ubitinkora kandi cyubanye nugira ngo kandi ngo abo kwandi ya rugendo turugendo kugenda sebye buriya babandi bakabagendese ingamiya na donki na ndogoya n'imbarasi na nebigeri bagenda kubahonda hati ushango umuntu yayitenga kurya na no kunywa ajaramane abone kuzumurugendo konka harengendo nkateze kurga mu ihanga usamira ko mbasi abakuza Kenya urukurganugaruka Kigali nibaza mu Mombasa abo nibasibe bashime kubana bagira ki nibarya kandi wamuri utakajya nkashugo musiramu urukurya nabaje umanya hati cyuhiri so nogamba sitati ni ngamba hati sitati nabwe ni ngamba ngo orabe yariro mu Ramadhani hati ayine kubanza yashashura ibanje ri Ramadhani abo kuba iriya ni faradha narisi nekiragiro umuntu kusibo kwezi kwa Ramadhani kandi ezi sunna nabasa kusibo aho kwenda hona nicyo kuranasi kunga tushimo kubana wasiba sunna nashe ebire bitari byekiragiro kandi ukasige byekiragiro ukajya ngo ubanze nogayara noye kanga waremo hanje nubanzo siwe ukwezi kwa Ramadhani ukezeyo nashe nkabanyanyazi nashe abacyara bitumwe tubajyamisha gukezayo ukwezi kuona bashugaine bine biru kubateganisaho bakariya bakanywa bakeza baheza kubirugamo kandi bakagaruka kandi we nyabota kagera ngo ubu wabirugamo kandi ubanze kusiba sitati inerje biro mukaga ubone kwije kusiba Ramadhani banzo sibe Ramadhani ugihezeyo kora giheze then usibe ukweze usibe biro mukaga ebikorerekayo ubu bwiro kibwire kace sheka kuwa kushanga ngo umuntu atwire ogori kutureba ngo akarwara ekisibo kiri kutandika ko yarwira bo kuba watugira ngo akaba abo bintu kuryamo ko yakuba yarwire ekisibo kiri kutandika konka kandi hati yekisibo akizire hati hona akora ata ekisibo cyona kandi yaza kugira ngo asibe abanze kusibe ekisibo cyona sitati neba yahwire hati ubwo we no muhabwenge ki hati ubwo ntuja hadith ya Aisha radhiyallahu anha ubuyagize nguwe akabasiba amabanja ga Ramadhani ajaga hinda hiya arikuzo mushabani hati nkimanyisa waba wabirotyo nyabo wanje nashimywana wanje kuko urusebo niwe urire hati banza usibe no basa kusiba Ramadhani ebyo no shashura ukabiheza kubirha
hati ukabara ebya sitati nabyo ukabyongera hari ukatandikiraho kashimanya hati sitati elyo mushawari niryo mwezi gwa shawari ariko wajya ngo kwezi kuona ariko akuri kwezi kuona abanza sibe shawari bero mukaga bihezeyo atkara biheza habuko barenshonga abwenki tukugira ngo yakunda habwe hati nawe atkasibe bero mukaga abuko karaze kweza Ramadan kugaruka kugisiba yijagaruka kuna ija kushanga bitakiro kandi empera zo kusiba umwaka ushanga atazina abuko baba ingambe dije jangu kakusiba ebebero akiri yibanja naba yasibe birubinke byabutosha ukaba kugira ngo hari ikigendero cye kiryaho ngo Ramadani ebero mukaga kubyakunsiga bikahwa ntabisibire kandi kijanga nkagaruko naja kushanga byahwireho adarkwende empera nashi intashorano yo mwaka gona ruhanga Allah yaramurhanga naja amuhereza nabo icyo agumisirize abanze asibe bebera mukaga then ahendere na kuna kubana abandimu ebisibe bimpa mukaga na bicerereza ebero mukaga ebero mukaga ebi kuna kubana abicerereza inkekanga ngo ninza kubisiba ebiro biri kuza kwayo nimbasa kwikiriza bakubisiba mu Dhulqada mu mwezi guri kuba niguzaho ninga yo ebyo niba byandabaho ebyo bakagira ngo ukwezi kwa bino hurana n'izina bakabyeta izina sitati mishawari ebero mukaga ebero mukaga ukwezi nukureyingwa munonga ebero 30 kuba no sibira mwe ebero mukaga byonka nesande tekwana nesande yo tekwanura nesande nebero mukaga byonka ukabo kugira ngo umuntu nagira ubugara nashi kunagamba ngo stani Nigeria kurwa kero kurekura kandi Nigeria banga umuntu ariyo nakore kirungi ikiriza kumuremesa kwangura stani ejo hate kumane mbe abanurya bibano giro hate akibanarya arikwesiga ngo reja kusibe sande rije ajarwara ashanga yagwa hansi arora mushija bamutaho bamezi yaza kwendera ebiro bukuza kukera ebiro bishatu bugabo byagenzere kandi bishatu bitaki mugashangu naiza kubisiba ushangu yasibe MP yaza kara bisibe natunge ntashorano y'umwaka gona ushanga kandi yaza umuntu yajya bagenzi ko namanyire nkasiberaho atuzima hati burire buhona buntu zireki ushanga kandi yafera nabwo ecyo geza gukora mu nyanyazi ngo yabisibira mu ryo bibiro ebibiro ari ikindi kibuza hampa usibiro mu birebe ikindi kibuza kigira kuba naba umuntu yabasibire orunako rwa sitati konka yahika yarwara ninga yaryam ninga kisibo yacita naco nakishashura ninga kireki ezena kumukaga za ebibiro mukaga nebya sunna ncyamanyise kintu cyo rukora narshi ukatunga mwempera kandi utachikoze to ine mushango ingambe ndizo sunna hariho sunna imico ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nashi inyarabiye ye ati birumu binji ko kandi sunna je ikushobora sunnatul ibadat naam ukabe ngo kikabire ngo kuwakubo orwire okwenda kuhurira ngo utebekeine kuwakurwara nkati usibire cyo cya sunna kandi ukija bwanyu mukijuka kera ukanywa imbazi nasho ukarya ukasiburuka kimayisangu wasiburuka kunka ibiro byabikiriyo ujuga ruko kisibe rubo burunjo burumu kisiba tukujya kandi hati byahwa ngwabo kuba kunarwara byahwa norana n'icya faradha nacyo nasheke kiragero norana ko kujya ngo ukora aborire urye nashonywe ko rahize kunywa nasho watunge imbazi kuchira kora akire ugaruko ushashure icyo kiro cyo kuba urire nashi izoberi yo kuborire okay ndemo ninyenda tu answeringe buzwe bimpawo yamba abantu bari kutureba nanka twinaha ogunika untesheka kandi natuyambaho okwetegereza ibintu bimwe kurugera hadithi ya Aisha yiwagambaho nikimanyisa ngo mukazi okusiba sitati ayino kubana abanza kureba ibayasiba ninga yamushaburusa ninga bo kuba ko yakubata sibire uwo mukazi ko yakubasibira mushata sibira akije ari kwenda koza kutera umpira akorata shana ebiro namunonga ebiro ebya faradha ebya sitati ebyo mushijate asemo kuba nakima kunka
ebiro obutwire bono kusiba kuona na binoge biro bya sunna nkyamanyisa ebiro bitugambaho kasitati ebiro mukaga ebiro byo kubanza n'urwakana ebiro byo kwera omukwezi bitwagambireho ebiro byeta sunna hati masango ebiro nchenda ngu bwaza kubisiba nyabora munyanya zira omukazi ogwo na mununga bikiriya mukazi nyabo banza ogambere baro abo ko baro hino bwire numubagane meromo umubagane meromo hati umusheija nora shanaka abamwe konka abasheija nturagira korraho bakazi beitwe meromo konko umukazi na umusheija na atasi umukazi ushuti nendogo yinachi nembarasi aja asekore ahinga akiza kuhinga atwara impena kuzikoma kishaka yashenyenku byono shango mukata hameizi hati boshango mukazi byona aruhiri kutuma yaro hati nchimanyisa ngo abashija ntukoreraho bakazi beitwe merumu hati umukazi wawe no basa kuba niwe uri kumutahira meizi uri kuzana ikondo oshuma na ikondo chidomora hati chibano uchunda na ikondo ameizi tigakaiza mu na ikondo tagichunzire hati waza kuchunda na ikondo nutekwa kwanza wagambira mukazi wawe kumugamba nyabo niza kuhija garuka kutahira meizi oboruho niza kutahira meizi nza kushuma na ikondo nkutahira meizi umushira nawe inagambira mukazi ngo mukazi nawe inagambira mushira byona nchirugirira mukazi ayine imani hina bakaza bo kushanga bine imani hati umukazi nabasibiri hati umukazi okusiba kwetaragambire wetaragambire ngo ijo ntahira meizi ninda kore mirimo yanje abutosha ninyenda meizi mbenye na meizi hati ni urukumugira ni urukubamugambire bidomano wabere birengushano bitari mu meizi hati mujanyabo nizagaruka kutaha meizi umihangwe oboruho naza kutahira meizi hati derwaza kushuma nayikondo kuza kuchunde nayikondo kutaha bidomoro juze abaruho nakimanya obaje kujya tupana utakeije kutaha meizi nywensi ibere utakeije meizi tindi genda meizi gawe gereke ugarira hati nyabo umusheje ajata akimanya ubundi ajya kangume yamura mugwanje icyo kirabeho ni pamya abantu manyetegerezaje ati bakucenge cyari kumanyisa ngo wabanoenda kuterana n'umukazi wawe noba oyino kubanza wamumanyisa akaremwa kwaraki abo kuba ebe bintu nitwenda tuyambe otakarga hote kandi utacinje kandi twagamba kunguka rugahota bicengire ngo derekana omukazi umateka kurugiro mu hadithi ya Aisha eyashoma nikimanyisa ngo Aisha akabata basa kusiba abo kuba na besha yona kata kumanya bana ijo batari kwija so ni ryaru Aisha yabirasiba okushashura amabanja akabashashura amabanja gakuba yariremu omukwezo kwa Shaban ubu nabi yabire abasibire emirundi ebisibo byinshi omushabani now ngo nikitworeka ngo mukazi waza kusiba oyino kugambira baro ukamujya uti nyensa kandi nyenda kusiba utakisha wacha tegereza oyino kumushaba echo niyo emwe kaida ningashi echinte ekigambe kimwaho kiri kuruga ngo mukazi oyino sunna yona azironga zitifarara sunna yona oshemire kuba no gambira hata na no kusaranye kiro oyino kumushaba oyino gamba nawe konka bingi kutukugira imani twakira abakazi abashija hatoreba umushija nkata kozireki nkati ne busilamu ohindira umushija noenda munagaho noenda kugenda nabasheka abintu busilamu bwingi ohindira makani gafa kandi na sheko takumanye bye yari ikora nyinsuye kangana we yakurema abo kujya urindukaza y'ubushwere butashyikire ubushwere bwo kabuga mu butashyikire so mu bintu bya sunna mu bisibe bya sunna umushija yakirizengana n'umukazi mwikirizengana musibe mwina sitati yanguye umushija bwacho tari kusiba konka ngo yaba umushija atari hari ya murimo umukazi oyino gambira umushija akaba nakimanya na n'umukazi waza n'umushija waza kuzayo oyino kuba ugambiroha ugambire umukazi au kamweno kamanya utakafa mugwa mubugwa mukana no buzira musheka ninjana bwini bushumisa ngo umushija atashimiye kuba naza omuka atamanyise mukazi ngo iwo kahika nogwayo mushi uringambega ukahika nogwe ntuza kwikoshanga umukazi munyanya mutayayire wotakamanyaga otandike no yitomuntu wachategeza kumba ari munyanya nuko kwe ni kikuru munongo ngo wa car trading center nacho mkatauni
ugure imboga ugure shukari ugure ubihereza umuntu abitware wano jware koti ninga jacket ugimereza abitware umuka ati kubera ko mucyara amanyengu ibanyaryo nagera ki kandi hata amasimu numa y'ubusiramu hati bwanguhi amasimu hati gakakora ki yego noza kusimbura kampara kukimanya nguri munoje kuko riya nayanga gitere simu ayina ngo kanjende mugwemo ndebo kwari ndebe ebyabana obusiramu kandi aho tibukukwikiriza kashe cyatumire manya cyatumire bwamanyi secho neshonge yituruho eyitwa abantu buza ntugambaho ngo oshemere kuba no gambera mukazi wawe nasho mukazi arugambira iba uko arasibe amwikirize amanyengo utarije kandi kugira ki kugira ibi yakora hati manyisa kimanyisangu ngo mukazi abamwe harimo abakazi abamwe abatarukunaba ushangana n'abahunka amabere nko mu nayikuba nko mu yagerate atinyuka kambi ameka standi nyenka kunka kandi ukibodyaho ushanga gwaza kwija ushanga ari umuringo nkogwe utkandi kikaze nekirofa kandi manya bitorize biha kunka kakubamanye ngo ibanyaryo naija kunaba ayisige bishuta agera cyayiboneze aboneze bitanda yarije hati amanyengo abenarara no bana be yo mu bitanda hati baza kwija hari mu cyanga rum bitanda byabo hati amanyengo ibanyaryo ariyo nagira ki naija konkiyo mushinja kwija no gwererana ngo kwisego no kongota ko mutakwiguraho hari umwoha iwo tuyiguraho hariho ki pana ibyo musiramu tibukwikirize wa no cyendo yije ube umanyise mukazi wawe ngo ryo no ija abe nakimangu ibanya ryo na ija akutebekanisize ukora arye ukora anywe ukora nabe ukora abyame byo nabe akutebekanisize abo kuba na nece kiturugambaho tumaraga gwera umukazi ngo abo kuba nabaryaho burukeire ugire ngo aba nabarurede kwakira nabataru rede abo kugira ngo hariho no kubanza bamuteka mu mbera yamanya ngo ubuzima kwe na mwana munoza gukora nkemirimo mu kusibura nawe kabiyo bujambo yabakumanyira amanya ngo hati izobere banyuku yankorera kasayini yaka inekero hati kagitebe kansekare ushanga hatebe kanse yanyu bishera yagire baze biyanywa wena mbwena ari mbera nunje abamwe no bashangu hine baze bibanywa bigire kibyayamba abamwe nabwo nusheka nituza kuba twakureta hapa papa for that ogire ebimwe biwabasagambira abanyanyaza makagataka basa kufa nabarumu nabitu bariho barumu nabitu amakaga baremera abo kugira ngo nabo kuba kuramba baryaho bagira ngo bibyona bakabihezayo inemu nana amatware agatandikire kushomesa kubangura abarimu program zezo mpozi muni zitambura twine program ze zirimo nizija za gundi runyakitari iri kwataganutsa na za URA na za NSSF nabiha kubasa kushomesa ba leaders ba imamu na nabandi kubasa kwega ibintu tibyo kushashurira nibaza kubane babahisaho imishomeje ku rujyo mu districts z'emiringo kugira ngo tubase kwega ibintu bimwe leadership ba imamu na ba mirati ba imamu mu ba mirati bajangu ho na shikandi kogamba ba imamu itumpo batusigenyo na ba mirati nabo ni programs nyingi ezi unyashitari mune teka kuba kwatanise n'ibitongore bimwe bya government kugira ngo baza kuba ni bashoma shange mwine nka 2 day workshop mubase kwega bimwe hatebye ndini bya alhamdulillah ba imamu ashrafu baba rimuni babegesa kandi hati ni twenda tureto na side je yindi no manyasheka ba imama bingi no shanga ngo twina bana bakasiramuka abana ni basiramuka aze nanyenze kikubuza kunganikiza kuja muheru umuntu siramukire nyina twina basiramukira yidi turibe basiramu bingi muri America ni basiramuka haruna kurwa yidi basiramukire munongo muri America nanya Supreme Council nchaki naka video tinka ka uploadingire abasiramu binja bampikireho headquarter Supreme nkabasa kubatoza shahada abo kwandi yo mumba sheka babe bariha headquarter ompo so twabasa kubasiramura so noza kuba no kitugambira nabo hati kuba baferigwe nk'ikisibo nabo nibaza kusirama nibabi no kishashura ninga konkangu ekiriho ngo abantu abingi kuba bireno basiramuka babasendika za center
bakigenda za senta zitunke ya kabirebere bazayo bega obuharimu bakibara kwego obuharimu oshanga twabasindika omizigite yimwe baba ba imam kongana bamwe oshanga bamwe babe bakomenka P7 still n'umusaide y'orujungu hati oshanga hariho ngo nebyo rujungu takubimanya kandi nebyo busilamu ashomire hebe bamukwatise miyezena wakongana wari yo wakomere nkahi so hati tushanga ngo bamwe na nimishango ndi kukira kujijawe yamaka bumushanga niyirukanga polisi ebyakubire mwarimu yakubire na yakoze iki so ezo programs ni zimwe zirimo niza kutambura mu districts z'emiringo na munongo mu Runyakitara region ninga kurga Kisoro mpaka Bunyoro ngo niza kuba nizitambura mwenu twenda ngo abantu mubene muzimanya mu base zishagika mube zibase abo kubatize sente kugira ngo hari habari kuronde sente ngo nibakushomesa murye munywe kandi mubase kutunga abantu abo kubashomesa emishoro ya government ni itambureta omuzigiti bani bombe ko muzigiti gushimira kubani gushashure emishoro ya kanso yo kuna ebyo nibyo bimwe mbitu kwenda ngo abantu babase kwetegereza orekwe imamu kushanga na rwana na RC1 na rwana na Noha no wa polisi wena jato busiramu nibugamba buti ebintu nkebyo nibyo bituri kwenda abantu babase koraki sheka ninyenda twasigaza kadakika kamwe ninga bubiri ninyenda tuganda rye cyo kibuzo kiri kushembayo cyo musiramu musya salamu kirayidi hati kunkana ahora nayenda kusiba kurugira biwashomesa kisibo mwena akakorata omusiramu musya we baramutebekanza program omusiramu musya uri kubasiramu kire byone byenyuma byone byamarabereho nashe byaramurabereho byona byona niba atakubijunanwaho ruhanga na musimura hamazana bego nabamusasire we nabayaba musya nabari mwere ubwo nabari musya natandika busya okwega okushaba aswalatu umuringo gurushabamu okusiba mwene tsibo tichi kumukwataho ece chihuye ate chikwinzi bashitara kumukwataho kandi sitateze ziwagamba nazo atezo nazo ezo abokuba sita bazisiba zirukurasa zirikuratera biri mwe nazo teziri mukwataho mwene yayenda kusiba asiboro kubanza n'uruhakana bas abokuba ukusiba ezo mukaga kugira ngo kandi uzazisibe ezo nazisiba kandi azikuratanisa okwezi ukwara Ramadan kandi atakusibire kandi hati nasibe zingi hati naguma nasibura kubanza nicecho mukama akutuyamba bacakwira amagara base kicoco cy'amagara base tuhangariza base kuramara habweshonga no yamba abantu binjo mwihanga okwetegereze binte bimwe ogu ni we omwe muri ba sheka bamanu muri imbarara kandi nangwa akora imirimo y'amani mu district ya Mbarara kandi ni imam ari kutwara umuzikito gwa Rwebikona ejo nakatari kakuru nakajagiro kakuru ko kitu kankore akaryumba itabo ebyira niko akwa katari ka Rwebikona wahika harutindo rwanga rumwenda ndo kumushanga umukajagira kaka Rwebikona aho etahuni y'abandi zo muri Imbarara etahuni nkuru y'abandi zo muri Imbarara mwemu ningo mu Western Uganda ko betahuni y'amani abo kubaniye jo aho yabandize omuzigito gwe yene guri naho in case kwa ko yine cyo kwenda kumuhika ho kumwebuzaho no muhika noza Rwebikona no sariraho kandi nangwa akora nka county shake atwari imizigiti yona ya Mbarara North kandi nangwa bamwe bamureba nka deputy kazi wa Mbarara umbinte bimwe n'umuntu Nyakitara akora munka ari kutwara abantu okushomesa abantu byahijja ariko enda kugenda maka no mushyikirira nabikushomesa ogwe nigwe mwoga gweyo gwari ikora ukushomesa abantu ebiri ko fari maka ebiri Madina hazarugireyo mwenu wabo yine cyo uri kwenda kumanya bipfa maka ningendanta nishashuranta ningashikunkuzayo ninkora biha ebimpa nintandikirankahi ebe byona no bano shyikirira ogu aha muzigitogwe mpo nanabikuyambaho bantu bamukama niri heritahwerira mugerana ryo n'indogano nyikiriza mpenderera hampana asegande mwene Karuza imamu Yahya Masiko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubuganiro wakata n'urundi kwija insha